Ek is David Kelder, ek is die bestuurende direkteur van Smith Power Equipment en ons is baie excited om hier te wees met Nampo hierdie jaar. En ook ons nuwe vrystelling van ons nuwe trekkerreeks. Ons is nou die official distributor vir die Duitsvaart high horsepower trekkers. So ons het beskikbaar trekkers van 140 perdekrag tot 340 perdekrag. En ons het 'n nuwe facility gebou in die Kaap. Die official opening is op die 21ste Mei. En ons omtrent so 300-400 boere wat ons genooi het vir daai dag. En ons is baie excited om hierdie vrys te stel. Ons speel nou in die groot mark met die groot trekkers. Laas jaar by Nampo, ek het 'n statement gemaak dat ons gaan high horsepower trekkers hê within 'n jaar. En ons is 'n company van ons woord. En nou hier staan ons met Duitsvaart trekkers wat die groot horsepower trekkers is vir ons company. Asseblief kom praat met ons. Ons het goeie finansieringpakkette beskikbaar. Byvoorbeeld die een pakket vir die Standard Bank is jy kan 0 deposit betaal vir 'n trekker en dan jou eerste payment eers volgende jaar in July. Ek dink die groot vraag is obviously is die backup en support vir ons gaan offer van Duitsvaart af. So ons werk ook die dealer network, so 'n handelaar netwerk waar jy kan die trekkers by die handelaar koop. En om die handelaar te support en ons boere het ons 3 managers aangestel. So een is in die Kaap, een gaan hier wees in Joburg en een in die Vrystaat om ons handelaars ook te support te gee op die tegniese kant as wel as die produkte kant. So jy kan gerus wees dat ons het jou, ons sal jou ondersteun. Al die parte vir Duitsvaart trekkers gaan ook beskikbaar deur ons wees. So as jy kort parte asseblief kom kontak ons kan julle help met parte ook. My name is Alex Dufar. I'm from Same Duitsvaart Group, SDF, and I am the Regional General Manager for Sub-Saharan Africa. Same Duitsvaart have recently appointed Smith Power Equipment to line up and represent Duitsvaart specifically in South Africa, especially on the higher horsepower segment. So everything that is 100 kilowatts and above. This is a part of a strategy of commitment towards the market. It's reassurance to our customers. As I have mentioned to some of the colleagues of Landbau previously, we effectively as a company have been in South Africa since the 1980s with our brand Same, eventually in late 1990s with Duitsvaart, have been present. And right now we have approximately 250 units of high horsepower units that have been operating sold 10 years ago into the market, which we have been directly servicing as Same Duitsvaart with our own direct team. The future of Same Duitsvaart in South Africa is one where we will continue to develop and integrate the full range further with both of our importers who have proudly represented us, and I'm looking very forward to Smith Power Equipment to actually taking us to the next level of what needs to occur in South Africa and create the commitment that we need towards our farmers.